Keseng HBDRF menta kesengi kala penlong da kejingan lang ke bakar pang banya perkat kam kumno ban wan ra ya ke syong suk syong sain ha ki tain border kam tam kumno ban pen pai biang ya ke blok 1 bat blok 2 sya ke jela Meghalaya ya kejingan lang ha kene kesengi la pen yai da ke kong sumar lang ki talang Assistant Secretary HBDRF Uba chandame sungo chairman ke HBDRF habakren hakane kesengi ula ther ya ki bor sarkar jong ke jela Meghalaya ki besyus ngap menti ya ke jingdawa jong ka HBDRF ula ong ha ke jing shisha keseng HBDRF kala deb ya kendo ya ki bor sarkar man ke por bandawa ban penpai biang ya ke blok 1 bat blok 2 syajela Meghalaya Henry hadok menta ke sarkar ke syus ngam kum bombana ya kene ke isu. Na keliang ke HBDRF kan selait ai da ke jing tho sya ki Henry Paungut ki MLA jong ke jela Meghalaya bandawa bat ban penbor ya ki kum ki nong mi kman ban ya keren halor ke blok 1 bat blok 2. Bat ada ki bor sarkar kim shimkhia ya kene ke kam ke HBDRF kan sepelong da ke jing ya ki. Ki weipat ki bakran hakane kesni ki kentop ya usamla hey boy mi marpen President JSM lapangap unit uba Thomas Pasa spokesperson ke HBDRF uba Ram Rambai uwe na kiriu rangba jong kerilom jaintia uba Nilan Kisten Secretary Snong Mojam uba Thumulang Samayang JNC uba Milton Sungo Chairman Snong Mojam bat kakong da ai lang suchiang. Ki weipat ki seng bahalang ki bawan sya kene ka jingalang balakot da ka HBDRF ki long ka MPUF ka JNC ka JSM bat ki wei ki wei. Untuk kesini ke Arko Salterik bena akos nemar jar Henry. Dan kalian jungi bukan hanya trap Border Dispute Resolution Forum HBDRF. Kemudian ratat kesini joko cindap news nem joko forum hak bangile nilai ya lebih nak benda kadawa dosan joko ri bagi jai benreu gajing ade bat usam tinglio ban penlong kene gajing yalang hangni ha mi mentedu West Jai Hills District bat ngisi umuru ya ki perlok sembalang ki bane gebe pat kenhun bedor kat lem bat ni kene kepor tekum negalian juga Meghalaya People's United Front MPUF bat tungju mo na KJSM na lapangap unit bat kumju na JNC redon lang bat ni bat ha ju poru kilai don lang kum chairman snong secretary snong bat ibe long kumi nang te na po snong mojam kepada hak po blok 1 bat ha ga ni jingelang ngilayok ban keren yesipun kita kimat ki jura kamtam ki badon kam ke jing de baru putusang te ke badan kong ngisemu makum ke forum ha ke jing persyang ke berit nilayo ban pedang sengau baha ya iwe ilong kemi ibana ke senong mojam iba kerteng ikong da ailang suciang na ke benta ke kam seluruh ke jui ba yeng ban ya korang front bat kita ki asam polis ha ke por ba kini ki polis asam kimut ban legra da kabor yaki nokit kam jo snong mojam pari ki pai nong snong ban pen bor ki ba kin khaput cha asam hakade election beledep bat lor kaniru ngilayo ban pediang ban penrung dekot mai sya ka HBDRF ya kumba khandai ni chipemut ki members ki batmai bat ki babunru neki gide kilong kemi tina kalian hi jo ka forum ni pediang sengau baharu ya kini gi kilong kemi bat kumju ki orang pa ki ba keluar bari trelang bat ngi kum forum bat ka jing jadon lang ka jumpi de jing join lang ka jumpi kan long ka jing ai bor ka jing ai sim yang ngi kum forum bagi nang la ban ai ka jing sekri ka ba khamba ya kari bagi jai benriu hagi por bat singi ban sowan bat ka agenda he ka ba konsan ka bagi kren ha ka de ka jing yalang bat karai ka bangile sim kalong kane ba hadin ke jing LMT jo ka forum lah nyau teli gisnam bat hadin ke jing kok i babun ke bang ledap ai
Bat hadin ke jingi kendu jongi, bat ki deputy chief minister Armut, bat chief minister na kawe kapor sawe kapor, bat wak baka sorkar me kali yaru ila yo ban song jing yalang. Haga jingi de bat ki agenda lani ki mat ki jura jong pun usam. Bat bakam tame galong, bat penrung kerteng bat inclusion lani recognize no yiti ki snong ki badon spok blowon. Kumbala pen imya ke ilaka de gajai tehelas autonomous council. Bat rule aisanat yo tingdolo jongka ilaka labang pendut la pen imru yiti ki snong la notify yiti ki snong la aisanat itu he snong. Tiga sorkar de khali yaru kadai ban include kadai ban recognize yiti ki snong baro kemudian pok blokon cha ka sorkar me khali ya. Ban penrung iki haki conference MLA bat kum juru haki blok bat kum ju haki polling station haka electoral rule jo sarkar Meghalaya bat kum ju habaro hi ki department jo sarkar kena gi te gi beri unang te kin yo no ki jing thu bapura kum ginong song chnong jong ka jila Meghalaya barang juga por kin yo ban apply di kod kisla bram kam juki naduki birth certificate haduki election photo identity card nang ta ka ki smart card ki MHIS card nang ta kum ki zero threat certificate bar ki vegi te kani ka we ka mat bram kam kam ikran dalong ba yang mentahi nyimpat bu mo nyimpat fix kita gadet lalu ngilek rega rai ka pengirai menta galong ba ngilarai ban ai no de jing tho cha ki hriu phemut ki MLA jongka sorkar jongi jong sorkar Meghalaya bat hadin nang ta ngin sa chimru ya karai ban pelong daka street demonstration ane ke jingi khik ba chisni hasilong ya ke caka ngin sabu bat ya ka por ba ka tarik ngin sabu regi ne gilong ke artli ki rai ki ba ngileshim hagere ke jingi lang jongi kabalong mentarsi